Bitandukanye n'umwaka ushize umunsi mukuru wa Eid al-Fitr wizihirijwe mu rugo kubera COVID-19, uyu mwaka abayisilamu bo mu Rwanda batangaje ko bishimiye kongera guteranira hamwe ku munsi mukuru wa Eid al-Fitr usoza igisibo gitagatifu cya Ramadani, nubwo batangaza ko bitari byoroshye kubera COVID-19. Iyi minsi 30 rero nk'uko leta yabidusabaga gusiba ndetse dukomeza no kwirinda iki cyorezo cya COVID-19, twayitwayemo neza, turasiba, igisibo kigenda neza n'abayisilamu bose, kandi twari dutegereje uno munsi w'Eid. Turashima Imana kuba tugezeho tukiri bazima. Twabyakire neza kuko buriya natwe ntitwari tuzi ko nta hantu tuzagera, kuba leta yabashije kutwizera natwe tukaza aha hantu. Turashima Imana. Twabashije gusabana ariko tubariza gahunda za leta, guhana intera, ariko mu bisanzwe byagenze neza. Ntabwo byari byoroshye ariko twaragerageje mu by'ukuri. Ntabwo byari byoroshye ariko twaragerageje. Urumva icyorezo kiracyahari, kandi bira byo kugenda abantu bagahura ari benshi basangira ntabwo ari byo. Mufti w'u Rwanda Sheikh Salim Hitimana yavuze ko igihe cy'igisibo ari nk'igihe cy'ingando Imana yahaye abayisilamu ngo bikebuke, bisuzume, basenge kandi bakora ibikorwa byo gufashanya no kuremerana. Yashimiye abakoze ibyo bikorwa ndetse abasaba gukomeza kubikorana nyuma yo kurangiza igisibo cya Ramadani. Turashima Imana yadushoboje kuba dukoze iri sengesho tukarikorera mu mbaga nk'uko twari tubikora dore ko dukerwaho n'iki cyorezo. Ntabwo ari ku bwacu, ni ku bw'Uwiteka, ariko no ku bw'ubuyobozi bwacu bwiza bwaduhaye uburenganzira. Iminsi 30 rero nk'uko mubizi ni iminsi tuba tumaze twiyiriza ndetse tugerageza no gukosora imibereho, imigirire ndetse n'imyifatire yacu. Ikaba rero nshobora kuvuga ko ari nk'igihe cy'ingando umuyisilamu Imana yamuhaye kugira ngo ashobore kwikebuka. Abenshi rero bibaza ko bakoze ibikorwa bitandukanye birimo amasengesho menshi cyane arategetswe n'ay'imigereka, hanyuma bakora n'izindi gahunda zijyanye n'ibikorwa byo gufatanya ndetse no kuremerana. Ibi ariko ntabwo bivuga ko bicumbikirwa iyo Ramadani irangiye, ahubwo biba ari ibikorwa bigomba gukomeza kuranga umuyisilamu igihe cyose n'ubuzima bwe bwose agihumeka. Umuyobozi nshingwabikorwa wungirije w'akarere ka Nyarugenge Nshuti Raguma Esperance yifurije abayisilamu umunsi mukuru mwiza, aho yatangaje ko amahirwe bahawe yo kwitabirira isengesho muri stade bakwiye kuyishimira, ariko nanone bakazirikana kwirinda COVID-19 kuko igihe hari birinda gukora ibirori mu ngo zabo. Cyambere no kubifuriza umunsi mukuru mwiza, tunashimira Imana yuko ikomeje kuturinda, turafatanya nabo, ariko ubutumwa nyamukuru tubaha nuko turabanza gushimira ubuyobozi bw'igihugu bwemeye byibuze yuko hari abantu bake bashobora kuba basenga bakaba bahagarariye abandi. Ayo mahirwe rero ubuyobozi bwaduhaye, turagira ngo n'abaturage badufashe babigiremo uruhare, nyuma y'isengesho ribaye bagira imyitwarire ibafasha kwirinda. Turabibutsa ko nta birori byemewe, buri wese ni ukuva ku isengesho ataha mu rugo, kubera yuko guhurira hamwe ari benshi bishobora navuga ngo gutuma hashobora kuza ubwandu, bakaba ibyishimo bikaba byavamo amarira. Turabifuza rero gukomeza kugira umunsi mwiza, ariko kandi bazirikana kwirinda. Twabibutsa ko kugeza ubu kubera ingaruka za COVID-19 mu misigiti 665 iri mu Rwanda, 1/2 cyayo gusa ari ikora, ni mu gihe indi ifunze kubera itujuje ibyangombwa bisabwa na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu rwego rwo kugira ngo hakomeze kwirindwa ikwirakwira ry'iki cyorezo. Ibarushimwe Bihoyiki Keve Christian, BTN TV, i Kigali.